Juan MZP OBT Peter Chamte, Vice President. Lalmun Moya Pautu, General Secretary. Jacob Lalmuan Puya, Assistant General Secretary. Andrew F. Lalramngaka, Treasurer. Chin Khan Mo Manga, Thongte, Finance Secretary. Atunju ako kipa Herman ngaydora ha lane ready roya imada lehin namikin ko irangan ya. Atunju puke Valal Vena Chief Guest MP Reza Sabarang tilbay ko bagay. Atuju Pupi Valaltana, President MZP. Okay, OB, MZP OB, Tetrangkai, and Pupi and Tangpuya, Ka stage ay local sila. Buef Lalmienga, Advisor. Tunju felicitation nakapeg na orangin L. Ramdin Liena Day Zoro Chalai President. Nipulgay nanray nagkumasala ibenraya. Next side peg na orangin Professor J. Dongel, Mizoram University. Tunay peg na orangin Peter Chamte, Vice President MZP. Lalun Moya Pautu, General Secretary MZP. Bilal Shakimi stay sa inyong pain la Professor sa University. Jacob Lalmuan Puya, Assistant Secretary MZP. Andrew F. Lalramngaka, Treasurer.
MZP. Kun ka ring taka lo ben tura ni ring daw lo ben tu ben tura ni BN mi kuite thil be dan than la ya war daw in tu lo ben zel tura ni next ay ko pinarangi PN Thangpuya, Deputy Chairman LADC. kun be na ule kun be ren tura ni cholang tur Next ay pinarangi PF Lalmi Enga, Advisor, MZP General Headquarter. ring daw in kun be na ule Madole Pilaw Chokimi. give a big hand Chokimi, Assam University. Okay, pero ayarin tu malakal dalaw la. Pakan na ho, doon na ni. Alison, sige lang. Kung ay takin TIPM OB pu jailerin mo ile pu mai kala ron chau sela chuan kan advisor pu Andrea le pu lian te kha kung ay takin ron chau be rase mi puile ka good lay bene de Conroy, advisor name? Kan lo mai kan thil te lom tak min lak sa vai ni chuma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn